Saudara pelatih TimNas Indonesia, Shin Taeyong, meminta anak asuhnya bekerja semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan Filipina di laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Taeyong menegaskan meskipun Filipina sudah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda tak boleh menganggap enteng. TimNas harus berjuang maksimal di tengah dukungan dari supporter yang memenuhi Gelora Bung Karno. 네, 사실 특별하게 상대를 어떤 식으로 분석해야 되겠다 그런 것은 이 자리에서 얘기할 수 있는 부분은 아니지만 거의 필리핀 팀을 분석을 끝냈기 때문에 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. Dan saudara, demikian Kompas Malam, saya Jihan Novita pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.